mura magkakitag multo. Wala, pre. Di ba? Si Kapitan ba? Oh, nganoon sa may netabo ni Kapitan, pre. Wala na hitabo kadautan ni Kapitan, pre. Di ba? Si Kapitan ba? Magpakunti siya o misgi. Oh, miski. Usa may labot na to, anak, pre. Di ba, pre? Nakahuna-una magugo, pre. Nga mga pinta para makakwarta ta. Buyag, kano sa pa ka nabayot, pre? Nindot ni pre. Dako kayo premium, pre. Limpak-limpak ang kwarta ni pre. Aw, kwarta na din ay premyo, pre. Sige, mga pilta. Oo, pre. Naa. Nya unsa man puy buhaton nato, anak, pre? Dili, pre. Ano nang praktisan, pre? Anong makadaog kita? Makakadaog tag kwarta? Sige, nya unsa man nato pag-practice? Ano ang pag-practice, anak, pre? Ano, magpasyensyo, tadaan, pre. Praktisan na to. Anong ma-perfect na to, pre? Sige kano, pre, sample ko no be atong praktisan man dagay. Ano, pre? Magpasok-pasok ka na, magpagent ta. Ikaw mo yung contestant number 1, ako mo yung contestant number 5. Ako yung number 1. Oh. Ikay number 1, kay ikay naguna ako yung number 5. Ah, sige, ikaw Okay. na pre. Oh. Sige, ano pre ha? Oh. Ang atong pagdangan dito, padlong diha. So, Okay. naman na yung announcer pre, di ba? Aw, so tawgon sa tikaw. Oh, Oh, contestant number 1. tingnan mo nga, contestant number 1. Ay mo paso. Oh, pasok. Ano na din. Ah, padyan tayo, pasensyo. Sige. Sige, pre. Ha? Contestant Tawgon number tikaw, 1 ha? ha? Ikaw Oh. 5. Sige. Oh. Ikaw sa mag-announcer. Oh, sige. Sige pre. Oh. Pre, tawagan ako pre. Sige, pre. Contestant number 1. Ikaw bini-bini na ninanais ko, bini-bining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay ang habang buhay na ito. Ikaw bini-bini na ninanais ko, bini-bining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay ang habang buhay na ito. Hi, I'm Rihanna. My vital statistics is 22, 22, 22. And I thank you. Kana, bagay kayo, pre. Kana, bagay kayo, pre. Sige, pre. Ako na po, pre. Tawag ako, pre. Ada kayo, pre. Sige, gaba. Tarungan niya, pre. Sige. Okay, sige, pre. Okay, ladies and gentlemen, contestant number 5. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. Lakad mo lahat sila napapatingin. Hi, I'm Rose. My gabitay tik-tik is... Kadyan lang, pre. Dili na, saan na imong giingon, pre, nga gabitay tik-tik. Maubitaw na imong gisulti, pre. Dili na, bro. Vital statistics. Ay, vital statistic, eh, pre. Astulan, pre, gaba. Dita ka kwarta ni pagkabuguan ba ni mo, pre? Wa ako kabaluan na, pre. Absent ko na sa una. Di usog-usog. Vital statistics, pre, ha? Vital statistic. Oh, inom Sige. na, may kwarta, pre, kwarta. Sige. Inom na, vital Oh, uso ba? Vital statistic. Kuritso lang ko anas to nga. Oh, tama. Pailan lang ko dito, ana. Anas to nga. Oh, Dre, left. To the right, to the left, to the center, then introduce yourself. Ay, pre, usog tawag ako, pre. Pero nga, pre, basta nang pugit So, labak sige. mo na imong dagoy na, pre. Sige, tara, pre. Okay na, gini. Oh. Okay, ladies and gentlemen, contestant number 5. DJ Romel, remix. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Hi, I'm Rose. My vital statistic is 38, 28, Cambocho! Okay ba, pre? Udah na, ana. Udaw na kita, ano, pre? Ani, sige. Imo ka ng corona, pre. Pre, okay na kayo to, pre. Pero ato, pre. Termino pa to, pre. Sa pleasing personality pa to, pre. Ah. Pero dito na ta sa question and answer. Pero, Pero, sige. pero mag-practice ta ni sa question and answer kay mo Oh. man eh. Pero murag ikaw may questionable og naong bugo-bugo ka. Ah, Ikaw na lang akong pangutan, pre. Ikaw di ay. Dili, did you bread ko po nimo, pre? Ah, sige.
Ani pre, mangutana ko nimo daan pre. Oh, Sa sige, imong pre. pag-eskwela pre katong present ka ha, katong dili ka absent ha. Oh, man ka maayo nga subject pre. Mayo kog spelling the blank, oy. Jud ka. Oo, mo spelling the blank. Sige ama, spelling in the blank. Oo. Naabay na spelling in the blank. Naoy, na sa amuang klase, sa among section, wala na sa inyo ha. Siguro fill in the blank siguro pre, pero sige pre, Oh. spelling in the blank. Sige pre. Sige. Pangutan unti ka pre. Sige, bright kog spelling the blank. Are you ready? Sige. Kani pre. Nako istorya pre ha. Oh. Pangutan unti ka unsay sunod ani. Oh. Okay, 1, 2, 3. Akong katahon pre para Oh. klaro pre. Para di Oh. dali na kayo mahinumduman eh pre. Sige ha. I have two hands, the left and the blank. Unsa na pre? The left and the blank. Tagay ko clue pre. Starts with letter R. R. The left. Ay, kabalo na ko pre. Sa man be, out the pre. Royal. Pagkana lang pre. Royal, di ba kauban man na sila ko? Lagi pre, pero dili na mo akong ipangita nga answer pre. Oh, sa made pre. The left and the blank. Unsa na pre? Royal. Kauban na sila ko. Di ta kadaog aning style lang mo pre. Di na Oh. mo answer pre. Ang Oh. answer pre tuganan Sige, tika next question. Next question. Next question. Pero tuganan Oh. tika sa answer pre. Ano man? Right to pre. Oh, right di ay. Oh, the left and to the left and the right. Ah, murag siya. She's my right to me. Ayun lang pre. Dili na ta sa lain ka question pre. Oh, sige, pre. Bugo man ka di na tutong balik ko nung unsa tong question una. Oh, Lain ra kang question. Okay, dito ka pre. Oh. Itaw gonti ka ha. Forward Teka na. and dire. Okay. na. Ready? 1, 2, 3. Candidate number 5. Candidate number 5. Question. Yes, what's your question? Candidate number 5. Question. Yes, what's your question? What is the national tree of the Philippines? Christmas tree? Pre, dili na mo i-answer, pre. Unsa man di ba kana Christmas tree pre mo na yung national tree kay naana kada Disyembre ipang taod na sa mga balay-balay na Christmas tree. Wala na ito na pagkanaog ano, pre. Kung mo na imong tinubagan, dili na mo i-answer, pre. Unsa day? Unsa man ta ani? Unsa man di? Dili, pre. Dili na mo i-answer, pre. Starts with letter N. Unsa man na pre? Nara. Oh, nara, hala. Lula man na ako pre. Ang gaana na ring. Singanda. Paita ni, pre. Next question, pre. Di, next question. Okay. Oh, at least andam na kadaan. Okay. Okay, candidate number 5. Question. What is the national fruit of the Philippines? Juicy Prot? Kwarta na to, ano, pre. Dihado ato. Unsa man di? Fruit, juicy fruit. Ano na si fruit na, pre? Dili man na mo i-answer, pre. Unsa man di pre? Starts with letter M. Letter M. Oh, dali, pre. Dagan ang judge, gatanawa na, pre. Starts with letter M, pre. Mayabas. Tina mo, pre. Mangga, pre. My goodness, pre. Mangga di pre. Okay, next question, next question. Paita na mo, pre. Di ta kadaog anong imong kalaki ni mo, pre. Next question, pre. Kaya Okay, next question. ate, bugok-bugok ka. Karong sunod dali, di ka tugaan sa answer, ha? Okay? Candidate number 5. What is the national flower of the Philippines? Tagay ko klo. Starts with letter S. Sagbot. Pastil. Tanong nasagbot man ang tuba. Di ba nasagbot naman ay bulak? My goodness, pre. Di na mao, pre. Di na mao answer, pre. Sampagita ang answer, pre. Ako nag-yapri ka answer na unsa. Okay, next question. Okay, next question. Last na ni pre, ha? Okay. Candidate number 5. Question. Yes? What is the national fish of the Philippines? Tagay ko klo. Corona food. Starts with letter B. Buriring? My God. Unsa man di? Medyo dako-dako gamay sa buriring, pre. Buaya. Gamay-gamay po ng buhaya, pre. Kidako ra kay ng buhaya, pre. Gamay-gamay lang. Baki. May inggamay naman hinong sa anot. Sige. Pagka-ipaita ni mong kalaki, pre. Kadaogan na ni mong kalaki, pre. Unsa man di pre? Bangus, pre. Candidate number Bangus 5. di ay. Next question. Sige, next question. Who is the national hero of the Philippines? Kay ko klo. Starts with letter G and R. Jericho Rosales. Doktor na, pre. Dili na artista. Aw doktor day, gato kog panday. Doktor, pre. Dr. Jericho Rosales. Na, pre. Kato nang di patay sa lunit na, pre.
Asa man ato katong gidungga puro naligsan. Dili pre, gipusil na pre. Gipusil. Oh, Kisa man. si Dr. Jose Rizal. Oh, pastilan. Okay, last question pre. Sige, next question. Last na ni ha. Okay. Okay. What is the national bird of the Philippines? Tagay kong clue. Starts with letter M. Manok. Pastilan. Dili na manok pre. Katong brown bag color nga mulupad. Lechon manok. Na. Dili pre, mulupad nga pre. Dili na lechon manok. Mulupad og taas. Taas, mulupad-lupad. Ay, kaibaw na ko. Sige ha, last na yan eh. Manananggal. Hi, I'm Rose. My vital statistic is 38, 28, Cambocho! Yay! Shout out! Shout out dahil ko ni Linsky 29 og ni Jinjik Display. Shout out. Og shout out ako kay John Rick Kuyag og kang Kim Cross, shout out. Shout out sad ko ni Ginny Tabuso og ni Hazel Rodriguez. Shout out. Kamik. Shout out dahil ko ni Clint og ni Mary Aligado. Shout out. Shout out Bulaw na ako ako, ni pagjaw. John Brickster Magistad og ni Rizalina Gilera. Shout out! Og mga rito mga kabibo, sa gusto magpa-shoutout, first time makakomment sa mga bagong video nga i-upload, mga gamay shoutout. And please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-update mo pag nanap po di bagong video nga i-upload. Og mga rito mga kabibo, nagkasalamat, always na tunumban ng Taong LT, Bibo!